Pyokin Yinting ki Sangyu Lerim Sensing Nanke Changmar Samri Shiwa Data Taringi Lerim Kos Chuguyin. Taring Pyo Gyalunyi Tong Gyada Shibji Shepsi, Rabne Emesha Le Penda Chukji Goda We Tseva Nishu Ngatang, Chilunyi Tong Chopke Le Dao Tangbe Tseva Chukji Reza Pubu Lerim Nangto. Chino Konskemgwe Chumbu Choki, Shenyun Ki, Zamning Di Ngarle Shide Tang Chamse Dembashi So Tupkyu Yinbe Kalup Zewe Kordang. Pande Sikyon Choki, Himachal Nangki Sagwe Watsotan Jete Nangwe Kor. Pemi Tiksu ki lokor ngonzi chabu la kasha ki jamye nangyu lerim unzung nawe kordang. Peo ki lukyu ko ki pedep khasum unje nawe korche nyende shukyu yobe sangyu lerim mode sigrona. Thurum nyusa jikpati shide tang chöme denshin khozun pechu kagdom tang. Domi chikyur ki dushe dembashik sokwe batang. Tedar sogyur shenyun jikwur nyuba yoba yinche jino konskemgwe chumbuchoki. Gyaga gyayong gegen tsochen tola kalupzedo. Tayang kasang chize gu resil hakwe ni Gyaga Maharashtra ngade Tronker Puneru ngade shungi tungyur wo Second National Teachers Congress che Gyaga Chinang Kansan ne Gyaga Mirik ki tolup gegen trukdong la dube gyayong gegen lenzo ting nipa konso na watang ninda niki tsochen unje zegwe tola jidar denshu suyendeb shubajin Chino konskemgwe chumbucho kundun zawur chipgyur ki kalupze yobarre. Zerim gonzuk to gyaga ki sugyun shena tang teshin gyaga gyayong gegen tsochen ting tangbole drumde chitun ki ledom longnyen sikbu che drube tsamsu. Chino konskengbu chumbu choki ube kundu nambe medo ki genbe shenyun chibu drenang yobarre. Zegwe to konsu choki tingsang mi mangbor sem ki kange dami teshin yoyang kange tenzo yartun chen ki tuje le setab meching So nganjo gyaga narab ki simgam rikbe thone semla jongda tukyu tetang tingdu ki shenyuni sungtu tele lobjong tebayina semki kange se tupgyu yimbarte gyaga la tetar chagyu yuba yuba yinche kalupze do. Now time come in order to develop this 21st century more peaceful, compassionate century. Now education is the key factor, not religious teaching. Education should include education about our emotion, how to tackle about our emotion. Tsochen to tamshe nangken konsu choki u Pune Tongger Chikepa tang Padma Bhushan Sengda Tomyongken Tserikpa tang nangshin tsukla lopkang ki zinkyong genzin so denshuna do. Unje zego tang tu shenyun to la cheje shanyongken ki mina shi la chagayana do. Kasanga do Tsochen to chipgyur manang konsamla Pune Tongke kuit tsongle nyerken pemidang tolo pebe loptru so pemikya tang sumju korshigla surdu konskemgu chumuchoki jega tang kalubyan zedu. Pemi teta la nangwa sangye pe che chasangwa peki geyi ki deshe gyab tupgu yobaso pebe geyi ki pyuze tang nenga tang nangshi peki chepsi ki nebab kortante Gyanana gyuwa mangbushi duguyoda pyodun tolayang sangcho ki gyuwashi yonggu tukre nangshin yoche gazedo. Nyinchi ki Pune Tongke nangki zetin ka dhube jesu teni chirurang kwansu kiamgoyon chumbucho chir nejo doji tentu chikyo kyangdo. Taring tseba chukji ni kasha tsogangdo pemi tikzu ki pande sikyong losan senge choki Himachal ngade nangki sargoy ba tsotan jere na yobarre. Pande sikyong choki sargoy ba tsola tsamdi nangwa tang zo gyaga shungman ni pemi tsola hajanki gadin chenpo yungko tang lakbar tu Himachal ngade shungman ni ne pedun tola tabar tungyur nangwa te mikse wa shikchayo. Kanyi sena Himachal ngade ni jino konskemgo chenpo choki shugwa tang pemi tikzu ki tine chayo batang nganzu sangma kimzang chiki nangmi tar tabar longo tukju lhari ne yo jetang pemi tso zenjo tu jor ne longo tukju koshin yo bate chilu nidong chopke lot dishin kyaga la tukji cheshu lor sungzi shushin yo ba ma se Himachal shungman nilayang mikse ki tukji cheshu lor sungzi shuja yo che sungdo. भारत सरकार और देश जनता ने किया हमारे लिए किसी और नहीं किया है. नंबर 1 मोदी सरकार भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं. हमारे लिए भारत पहले से नंबर 1 है. तो उसके नंबर 1 के बीच में स्पेशल जो है हिमाचल, क्योंकि परम बाबा दलाई लामा जी यही है 50 साल से. वो कहता है मैं 50 साल में दाल रोटी खा खा के मेरा बॉडी भारतीय हो गया है.
अरे यार दाल रोटी धर्मशाला के ही खाया हुआ ना। सो ये देव भूमि है, हमारे देवता यहीं है, तो CTA भी यहीं है, तो हमारे स्कूल सब यहीं से चलते हैं। सेंटर ऑफ हमारा नर्व सेंटर ऑफ टिबेटन मूवमेंट तो यहीं है, तो हम लोग परिवार जैसे एकजुट से मिलजुल के अभी तक 60 साल गुजारे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। थानाशी चिनो खोस्केम को चुमचा की जमीन नाशी दे खोंबेल थांग क्या नरब के रिगने लासो नंगुर थुकुर छेशे जेजिन योकोर सोगी कोरला मोटो याना तो मोदी पंडे सिक्योन चौकी फेमी टिक्सु की फेके कन्यो सेदा के सिजु निमे उमे लम के कोरता फागबे नीता क्या करना के टेलम तानाशी चेंजो फेमी मांगचे ड्रमशी सोगी कोरला मोटो ना तो नहीं, हमारा पॉलिसी है मिडिल वे अप्रोच। उसका ये है कि चाइना से सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। कबते लेकुं खा के कालुन नंबया लेंजा शुतो लेरिम थे तो हिमाचल ngade nang ki nyintin tan lungtin ta na sin chausho so ke chomdi ba ta sarko ba kya wa meta shibju la cham phena yo ba re sago ba theda dharamsala phedun chowani हिमाचल ngade guindu thwezo doji yebe nizu khodup che to phena wa shi re to sarkan ke sago ba kha jigla pande sikyon chotan jeme chungwar rangi la chowa chi chung chenti shive kapso khonan be tida songshin to I'm Dr. Shashi Bhushan. I am editor of Network 18 Himachal. We have come from Shimla and we are about 24 senior journalists, right from channels, newspapers, weeklies, agency. And we had come here to meet Dr. Sangay. We are very happy, rather we are enthralled to meet him. He's a serious man but very witty also. He said everything in a lighter vein. My name is Nandini Mittal. I am regional news head of DD News, working in Himachal Pradesh. It was wonderful experience because it was the first time meeting with the Prime Minister of Tibet government. We feel very good and very nice. Pemitik zo ke zilo nitong chopke churkule legung kha ke lokor ngunzi cherbula pande sikyong choki tushipta kasha ki gyamnyen nangyu lerimte unzona yobarre legung chasang ki ngunzi chetu dynta chikjam gorgu yobatang ledun zo legung kha rere shintu lokor ngunzi cherbula kasha ne tushipta de katwe gyamnyer nangyu yobarre Tame katwe de chinda sumbe trezo kapsu pemimang chitu henzo ne nangyu yobarre Kazan chize chuni dasa kanki benzo kanki chokantu pyogi siji nyamship kanki genzin tupden sambe lagi pyogi lugyu tan dewe bedep ka sum unjenadu bedep tedani jangyu pyogi chodu benje rumbuche choship lo geten je sumda bedep tenzo pyogi tolaredu pyogi benzo kanki genzin geshel hado lagi bedep tenzo badun tang chenga unje zegunangi gyumchen zuwuni Bedip sumga pyogi lukyu ta dewa chenpo yoba shada yindu pyomi chela susu lukyu la tonangshik leptab su hinje songdo. Pyogi siji nyamshik kanki genzin tupten sampe lagi bedip sumbo unje nangwatanta. Pyogi lukyu tenzo pyomi chwe dabu gyagyu ta lukyu tone shimjuk chene shen la kodo begyu ke chenpo yin songdo. Pyogi benzo kane badun nangwe kongshu bedip sumgi nangne jagyu pyogi chwedun sheba teni. Pyogi benzo kanki gyayik dezenki leje chamba tenzi laki zamshin tena jangyu chilu chikdong gupya ngabchu ngajik lor pyogi kutsa par shabe chwedun tenzen chubdun tan tewe kapti lukyu ki chungwa kechen chinye chigla sega tun yoba so kwebe pedep chigredo. Tep nipa benche rumbuche tsushib sewa tenya chamba tenzi laki pyogyu cheba yenshin tep zombo boni jam Isabel Hilton la redo. Lo geten shebe bedep sumbateni yaga ki keba Ramesh Kumar Kungel ki zambatang Varanasi lomnye nangshenba ngawal nundrup laki pyogyur cheba shigredo bedep teni ngar peyu ki paru Himalaya jongsu chabe geten kejen shiki lukyu ki taje shik yimbatang peyu nupchang choki geten di ngagui zawar tengsang mustang she thagwatang lo geten ni lukyu ki tone pyogi khonsu indugwatang lukyu di chene Tedan tabde to gyuwe sanzam kage nezu mangbushi koyodo. Taringi sangyu lerim di zamyi pyogi nyintine yangsin shube nyeri nezu ka
샴그 타게 가장 칸에 시규 예배 대든 넘버 2 투자 나오나